Mwongeye kwirwa neza nshuti za Real Voice Entertainment News. Umusore muri Nigeria yaciye ibiti n'amabuye yica umukunzi we. Ni ukuvuga ngo mu gace ka Oshilko muri Akure mu gihugu cya Nigeria haravugwa inkuru ibabaje aho umusore witwa Salula Dogo yateye icyuma umukunzi we witwa Confidence Mwana ufite imyaka 19. Uwo musore yari afite imyaka 24 y'amavuko. Kundanaga n'uwo mukobwa imishinga yabo yariri hafi, ariko mu by'ukuri tangaza yakoze n'ukuntu sobanuriraga uburyo yakoze n'uburyo yakoze ayo mahano. Umusore witwa La Salula Dongo w'imyaka 24 muri agace ka Oshilo muri Akure muri Nigeria yatawe muri yombi gukekwaho yakoze amahano yishe umukunzi we. Yasobanuraga inzego za polisi atanga ibisobanuro avuga ko yuko cyamuteye gukora ayo mahano ari uko yashutswe na Sekibi. Ubwo ni ukuvuga ngo amadayimoni bari bamaze igihe ngo bagendana, niyo yamushutse atuma tera cyuma umukunzi we. Haburaga iminsi 2 ngo bakore ubukwe. Sinzi uburyo kiba muri Nigeria bakora bagira imihango yabo y'ubukwe, ariko hari hamaze iminsi 2 ngo bakore ubukwe. Yavuze ko hari hashize igihe iminsi amushyira ku nkeke areba umukobwa ko atamuca inyuma, nuko baza kugira baramuburanya. Maze kuburanya ntabwo yamenye uburyo ki yamuteye icyuma. Salula Dogo wavuze ibyo yakoze byose yavuze ko yatewe na Sekibi bari bamaze iminsi bagendana. Kuri ubu acumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Oshilo aho agiye gushyikirizwa n'inkiko ngo akanirwe urumukwiriye. Njyewe yari Real Voice Entertainment News. Kora subscribe ku nkuru nyinshi kudushya twinshi.